Hello, gagayam, kumusta manan iti tunggal maysa? Baro manan nga episode, wano sa bali manan nakapadasan, ti may drama dito manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangam, sakbay na, makablaw mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Isko, dirman ang biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan. Marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdoble. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. Nulakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang, iso nalaang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka agiskwela kunam. Ay, marigatan ak tatang. Agtrabaho aklangan. Ay, saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka, makaadal? Kasano tayo laangan nga, hindi ka agiskwila. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbiya. Di mo pilitan, no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa? Alo ko yung kit di nga agiskwila tapno pumintas to matibiyag na. Di kama, nagitay kakaanakam. Nakaeskwela da amin. Kan ore nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang, kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. When tasadot damat ngagtrabaho, iso ano si ka, lumakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws, ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang. Agsagana ka, ginroll ka ninton umay asirek. Awan mo lang ti mo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no paginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng, tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Ay kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit kanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko chidan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayakiners nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo.
Ngam no talaga adi na kayat, di mo pilitan. Basta siya, ti masuraw. No anya ti desisyon ka, isaw, ti matungpal. Leonor, maudain asalunson ko na ito'y ken ka. Ketikayat ka, wenlaeng ti sungbat mo. Tatang, Ang eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ang eskwela ka, Marigatan ako tatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ang eskwela ka, wano saan? Kat, wanan arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulan ng kopya ka, aramida. Kopya, nagiti ka adalam, no, examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak? Tatang, Kandi mo ngamin pampanunutan ti kinakulnat ti ulam. Panunutan analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal ka no ngamin iti anak mo ang nurse nga adda ijay abroad. Kaya't nakanumag ti bumaknang. Kaya't na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulangan tinamnama tapno bumaknang kami. Isu nga aramidan mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbagtulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumatan, tawan ton ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibangkag mo para iskaw. Ay, wain pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natin. Ay, naggagat ka na unay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinanars, paray. May santon anars jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor. Di mat nagdubli-dublay. Di agis-eskwela jay anak mo. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No, saan ko naglangangan? Saan ko nagdubli Gasla kami na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay, chismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kao. Nalaing tupay. Managbabayin lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mo, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mo. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse to ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige, pare. Labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbagana. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo? Mabutengak lang amin kanitatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat kunam. Ngam kabaalam mo't gayam.
Agabang akiti pag naada kiti sentro, tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumra kiti klase. O sige, basta tarimaadam tag eskwela ha. Anay, di na kumapaayan anak ka. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abraw anak ka. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan nakulnit ka no ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada asaan na po nun ay talyonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min nakulnit ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kano nga raw ngagsapol kay ti boarding house mo ijay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatay. Ay sus, pasano na ito yan. Nagpigsa ti tudo ken angin. Pasano nga tanda ijay mulak. Bigla mo't ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay rumarak ta inakitan na ijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan. Agan nada ka. Basta nakitan na iti mulak tanay. Jak makaid na bakay. Awanan bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tani ti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pailaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa nabali at masukatan taw. Adon to ti sukat na no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad. Mabiit la masukatan day ta. Anya. Ato ti pagbayad mo itaas semester anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo, tatang. Nagilako kamay ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam turat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Petnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kagsarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matiag negosyo? Wunman, LV. Tuladon ka. Kaya't ko ti kasitar aramidam. Nolinyam tiag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyagayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rod no adagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natong tilako ta. Anyamot tayo. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanay. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan
Kat pangalaan tangarod ngay. Mangilakot tamanan iti dagata. Oray mauday na panaglakot Anya, manan. Nagbasit lang aruden adaga, ilakong pailaan. Sa nabalay ta, masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akas ta? Ngam kumusta tumangarod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at sik-apak ti grado na? Nay, naila ko yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaka. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin na nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwag nga rod ipag. Apay ngamin nakasya kurso tinala na. Ay, talaga nagastos day jay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso nakaadal dya anak may. Huwag nga rod ipag. Ay, jay kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan jay ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilakla ko da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan dati kwarta. Gatangak nga roden, LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Ada, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kaya't nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasa papay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan matgayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan ka nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilagpas ko iti. Anya? Marigat anak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagit. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. Maladi ka madanagan, anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado maamuan ng tumilaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, pumadanan ti pa nagturpos jay anak ta. Bakit? Ang graduaran itatawain. Ay. Apay, saan ka naragsak ngagturposon iti mabiit ti anak mo? Ay, di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta? Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta. Takaasimot. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Tatalaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan.
Maawatam ko madya anak ta. Anya, tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukas ta, sinayang na lang ti kwarta na itid kan ko na. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Tao may agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka! Tatang, lukatan niyo ko, ma, daytoy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na! Kahit di ka nagpagpagita pa dito. Maghilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka! Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapor ka nung amin ama opera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Mawag nga ron si anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrobot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad daytoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko nagay siya inintadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan napig sa tikita kay jay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin na ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawananda ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maun. Saan ka pa'y anak ki asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pakawanan na kuma anak kao. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isungag paagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ko. Na-ospitalak nga rod kat na operaak kat bayat ti panagimbag ko nagnaadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan makonsensya ak. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas iti biyag na kat ita ison ti mang tultulong kada kami iti asawak bayat ti panagkapsot mi. Alakastan tigayem mo isko. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yon Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naimbag nga oras iti tunggal maysa kabarbaro man na napakasaritaan ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama iti drama ama ng biyanang.
Manipod man nga rod kini Cubs at Densyo, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Nabara pa ya kablaaw, kada Edmalin Risco dita Abra, ni Bulong Manggad, kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti ko na ni Cubs at Densyo. Dir man ang biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idikuan ng asawa akmanan iti may kadwa gundaway. Ngam daksang gasat, tati natumpo nga kamay kadwa ng asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, tiag salaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak adagos dita. Bye. Ay na, naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon ang tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan, men? Ay na. Densyo, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga ngamin. In-stress mo sa mga ngamin. Isa na trigger ti sakina. Saan mo't Nanang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jack pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko ana. Nang runa iti masakitan. Kahit kasano nga tapo ko kada kayaw. Alaag tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasikaso. Tada trabaho. Ang mga napampanunutang kid iti mga alay ti yaya na. Ay uray sa anon. Sayang ti sweldom. Itad mula kanya ko na ti sweldom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Ala, pagsaritaan tayo ito dahil tayo maitabonan ni Rosemary Nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyo. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtindwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wan dandanid di na pa'y ipakitan na gadya poko may katapokok mo't na gadyay. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan na gadyay putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawatat tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ka. Nga imo na nga asawa ni Densyo. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Densyo. wan imbagak day taken kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyo. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana tawan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wan nga rod Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyo, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y lang ata. Ay, no siyak ti masurot uray saan kuman. Peon nga rod No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod iso nga uray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man palagyan iti balayo kada tatang Manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito ta dito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anaway akalatang agnaad dito'y no kayat mo. Wan ba't nga main Densyo? Agnaad kan dito itapno adda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Wan tatang, inala ti may kadwa katugangak.
No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito itasyak ti mga awir. Sana balit at ni nanang ang mga sikaso, manang. Kan at dadagi jay aanti na iji balayda. Nawan ko matrabaho akat siya ti mga awer kadagi anak ko. Ang jakmat ngamin masango. Sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balayda katugangam. Ta ijay tinagnaudan na iji masakit day di ipag. Saan aya? Uwan, manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaen anak ko. Uwan, tatang. Ada nga glidayat na da kijay balay. Taawan kan kadwa kijay. Naimbag nga oras mau, may balasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatagudo. Sumra kayo Ay manak, balasang kao. Tensyo, adda ni tatagudo. Uwan, manang, gumayon. Naimbag nga oras yung tatang. Hasta may, densyo barok. Ay kwa, naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman ambaw ti dayang anak mau. Nakulan nga magday-diaper pala. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon nata. Nagado ti tadael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga rut na mga ti kwarta tatang. Ay, din siyaw. Nainayo ng basay tay. Nagtuman mo ti pasyar jay anak mau. Naboring san nga gigyan latan ni balay. Siyempre, agpasyar kami Nangan kami matitirwar, kan kumatang betul na ti gamit na kas jay. Ala, mabitla nga rin tatang. Naimbag nga oras mo din siya. Nagswildo kan? Ha? Wan nanan. Ay na, aguyag ka nagbara dyan anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Akit, kumustan dyan anak ko? Umay kunto kita madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Naakaran sa kadagi jay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan inton awan trabaho kas jay. Alangar nanang, taamangan ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay basta mangtid kay ti pagpa-check up dyan anak mo. Kan paggatang na mo na iti agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitla nanang. Awan payla, jay kapsat mau mayla. Awan pa'y magtatang. Amangan nun nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na abibiyagan na pagsasarunuan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang anak na Sa bagay matkit diya, ang manyan, ang sinublat matan nga umay diti balay nagdi dua akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit diya, ang emnosak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na dagigidwa ng anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay kat siyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kanay, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itiumbing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Isung awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Hala ako nakitikawas ko, taagawid ako ni Jibalay, manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaad kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa, manang. Ha? Kastaya, ket addakan ka dayta Total nawaya ka manan. Mabalin mo manan ti mga sawa. Agyaman ak tamaawatan nak, manang.
Anya di nadamag ko abalayan intong. Ada ka naman ang nobya ni Densya, kat ikasar na iti mabek. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa ilang. Ha? Napadasan na matan tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manan. Ay na, saan kumamit Mga asawa pa ilang amin. Dandanin to pagkurang ang itid na nga allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sapi katugangan na Maksayanan na talawars na giti anak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam mga asawa. Basta dinaliplipatan ti responsibilidad na kadagtepo ko ta, Mari Delfina. Awan madkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno malayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apesyak lang ngay. Dua tamang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Uy, siya kabalayan. Anya tayo tayinagan mo abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Imay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdinadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko amakiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam abalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay na, saan kumamot Saan nabalayan. Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaan ti panunutan tayo. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan do aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapin tapno sa anak nga agayat kan ka, Densyo. Nasingpet ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit ngagbalin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudno ak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta na sayat nga asawakan ka. Kan inadag iti agbalinto nga anak ta. Nalpasan, ti kasaryo Carmel ba, anak ko? May katlon ngayon kasarmo ti asawam. May katlong matan akatugangam ni abalayan Dura. Kat siyempre, may katlong matan nga abalayan ko ka. Kat talaga kas tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibagbagak lang, may kat no madaan kay to iti anak ni Melba. May katlon to matay na putot mo. Sana balit kabaalak asuportaran ng iti putot ko, tatang? Ay wan, amok na itata nagagat ka, anak ko. Amok, adi mo baybayan ng iti anak mo. Ngamnay, ang reklamo ng iti dua paya katugangam, ta nanayunan ka numanen ti suportaram ta nangasawa ka manen. Awan karbangan nga agreklamo. Ta jaktot baybay anak iti anak ko nga apo ko na. Itad ko mat amin na kasapulan da, tatang. Tingarod pagdanagan da. Ket amangan ka no numaksayan itad mo asuporta na iti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon. Saan to mapasamak na ita, tatang?
Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan nanang. Para balay Nay, apay ngay. Kasana makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Iso nga roda ng asawa ka, tapnada katulungam nga trabaho. Saan ba? Taninayunam lang, ti pa kanam. Ha? Ay, pasensya ka di ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapul ang mamuam, tanay. Duan dagiti putot mo. Kasanaw, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw awanan dagita po ko may kandi parigo daw. Saan nanang? Di kayo madanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam nga agtrabaho. Tapno makatulong matkan ka din siya. Densyo, dito'y pala ang balay ng agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak agtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang timakamong agluto. Kan kadkadwak dito'y namapan kag trabaho. Buin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko dito'y balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay ng agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di oray dito ay ngagna di tiyag na nayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kad kadwanay di balay mi. May kawang awan akon ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siyaw. Sigud amanugang ko itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan kapsat. Ha? Ay, katwan. Ala, sumra ka, kabsat. Adan sakit din na patag agagaram iti madugang ko, Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apukok aputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami mat Masapul mo nga dapuyutan na cake na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kat kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukokon. Ay sana mabalain. Apay, inikam di sigud akatugangam iti kwarta, Densyo. Wala nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wala nang. Ada nakalasin na para iti dayta. Tay sobram samot laangan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority, tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kan kuana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan amabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Ada ni Densyaw. Apay ni Densyo amanugang ko anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni ko daw. Di kaunaan nakatugangan ni Densyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartek, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Ay sumanala na bartek. Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. Ay, kwa. Ag-eskwela nga mina, hindi putot ng apo ka. Kat dumawat ako di paggatang ko, hindi masapsapol na. Amin matlakit din, dawatin nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta, pagrabangan natin mang suporta iti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mat iti dayjay a Delpina. Nay, apay kaya kasta? Kahit saan mo takabit na kitandrak may ka ni Delpina. Lararigay, dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na. Why?
Udnaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon, sika pada ka bakit? Ha? May katlo lang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang muti pa nagsasaum ma. Natayan, dagiti anak yo. Isungawanan ti karbangan da iti manugang ko. Kat, dagita po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam ko namala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Nanang, tatang, gusto ko maritan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam din siya. Naturay launay. Kaslamawan ser-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natilang anak na ti suportaram. Alala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitaan da kayo ng kita tao di tarwar. Kunaknusan ko amaurnos tinagbabaitan dagiti talo akatugangak ngam dim ngagdamot la kanya kat imanugot da iti kayat ko amapasamak. Napagkapyak matlaida kat itamayatan tilin nanganda. Kat kasi tingkarik kadakwada, sana ka nagliway anang taditi suporta kadagiti putot ko nga pukuda, iso agaggagatak pa iti agtrabaho tapno adapang suportak kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Densyo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan ngagbuyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode dito drama amanang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Edwin sa napudno nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dir manang biyanang, ada asawak kan duwang anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasumak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon, kandad dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiritswan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, hanggang awan maited ka. Taging mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarak. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadak ka sa tisweldo na giti asawa da. Un nga ron, pasing nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyag kaya't mo asawan pag-abroadan na. Kat na dagundaway mo, di matam. Mabibit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kaslabugan na mo dito'y balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho, agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo ta. Nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la kano ti inanam ijay. Amo magaya man narigat nga mapayabaw na nakagabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tinggatang ko itibado kan sapatos ko. Inggatang mo amin? Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ko, isa nangina. Dayta nga min katimadikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawangan. Kunam mo ilanbak ng kamot. Naladi ka nagungot, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day taginatang wa sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay?
ken tumalyaw ti malabasam no makita da day suot ka. Naa, saan matamasapul ang nangin na ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay, pasig nga kay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika taawan, amom ka dagiti branded agam gamit. Pakitakman dagiti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan dagiti daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diyaka mo kan kay Dwayne. Imbes na dagiti anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Agkat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka dagiti katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta niti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy? Impawit ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat katangan dagita? Ititadalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na? Medyo. Ngam awan la ti hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a praktikal day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya? Natapukan mo't tanto'y sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, well, ginatang ko man Mall. Sana nakasale ng ginatang kulat na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Nakulang mat gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, Lota, branded mo talang da ito. Wen, amok a branded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badong. Dagita tay nangina a brand. Oo na. Pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Oo na. Tapno kabarbaro amin. Anyan, agasang manday ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adi abroad di asawa. Kabalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo at nagpauli tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Ano san tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiw bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Apay, awan sa bali ang may luto Jeref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot wambakan. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang tayo tinaimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta no amom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritso nga igatang itagkakang hinagamit. Apay di ka makabado ay ti sana ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manan. Sa anak nga rod irwam bakit? Kan may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga rodan. At idugman na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, sikabot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante.
Anyat gagaram. Ay kwa, umaya ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldoak. Nay, apay man ti kwarta aya Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga asawang agsusweldo. Naginamat ngamin ti gagatangan nantay. Kan igatanga ko may tikawas na itan nakaw, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasigadaan na iti ususaranda. Mano ti utangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day tabado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga na paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat nay, awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado day taapas kan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakan ti badom kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? Do'y gatangan pa'y dagiti anak tayo tinangin na akawas kan sapatos. Ay, di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Nagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Ingatangan ka matitibadom, tapno di kan to agla nga kasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala kani Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamagtan Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingin na abado. Di ka lagbut nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipatas mo man kat dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded da bestida reta. Ala, ipatas mo, tano basit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapag gatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa ngayon gatangan. Alan, isuot mo kitin. Anya, aga-broad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Nadamot trabaho mo iti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya? Maramid na pa'y kati umutangan Gapulahang itagkakangina abadbado. Na, adan putot na ngam di na pala amaw tag praktikal. Suruan na tag praktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Isong aga brodak manlangan. Ay, panagrik-nak kat single mamak. Tasisyak matagas-gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Diyay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, woy, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayong agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mat nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yung Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yung, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano panagtipid ka aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota.
Isa baybayak no talaga kayat na ti agabroad. Palubusak apay kita sa aren nga. May mga orasyon tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok na ita. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitang suot mo, insan. Umutang ka? Kas na silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik, insan. Pautangan nak, oray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahanday ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakastati susuot ko, insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatag putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo, insan. Alan na, insan. Bayadak tumot lang, promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na katagos. Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos, ha? Tani, matil-til dagigay mulak, nujak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo iti utang ka. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo takanayon ti bagbagamon, Barok. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yanti. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma, tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagday ta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo agdiritso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Oo nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti nagduma ante. Nagkapumot iti abroad ti nagduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak kita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matin tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka na kao. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. Ada kang aminay na namnamay na amang bayad ka na gijay. Naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag asawa kami kabayadak matandag iti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dayjayken ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Apay Edwin, anya ti bagam. Agyaman at na sinong bata mong tawag ko, may rapakit. Kwa, namagat la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadipay agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, ngam nagpawitak man.
Sana si kati pagpawita kiti kwarta, tadyak may talagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawita kiti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta jebalayda. Apay ngay akasta. Siyak ti asawam ng sabali ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Dwayne. Bayam nga jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat na mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat ka ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagitan nakta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi Mayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige. Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa ka mang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asing numat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden ngay no agresign kan? Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho di balasiw tao. Tulungan nakman iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak na iti utang ko. Kagdiskitar ka. Problema mo dayta na. Hindi nagabrodak at daya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamat ha. No talaga kaya't mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pakibiyangan ti sweldok ta para kadagitan nak tadayjay. Di nak obligaan, tadi kay inobliga iti siyak ti nagabrod. Nabay na anak kadagitim bagbagat asawak, isungay karigatak ti nagdiskitar iti pinagabrod ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman na makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak, kat kaas iti apo, nabayadak amin na nakautangak. Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas, isungay pakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina agamit ko ngam ing karigata kaliniklikan tagatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakas na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina akagawaam, no lakit di adaum da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, ititonggal maysa. Manipod man kani Kabsat Glenda, sana po na nagantin tayo drama. Kat welcome kayo manan ngagbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablawa mampay, ni Beng Sagon dita Green Park Village, Jeffrey Martin dita Pangasinan, can advance happy birthday kani Boss Eric Espirito from Jopay Cariaga, Kudyaman.
Kas naman ti kunaan ni Kabsat Glenda, di raman ang biyanang, adaw gali ti inak, anaapal. No adapalan na tao guraan na kat padaksen na. Narigat ang mapagura ti inak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itabak at lusing. Tinasasawan manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kan ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon nga ay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin ano kan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Ni kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagit ti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kindi tawan madi arikrik naam. Akas kadagit ti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kwa na. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagit ti nakapila di tarwar. Si damat no agsubli damanan inton bigatan ako. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akasta sumipngetan. Inton kwan adaman pa kasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaitan nanang. Saan napulos sa mapmapan di ti balay. Kando lumabas dita sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam, di mo'y kaskaso. Basta san laki di ngagkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Bumakitin ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta? Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kasla pa'y lakin si ti panagkita yu kanya. Amok mo ter aramida. Amok pa'y no anya ter aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glenda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan ko na. Oray matikas ka pa nagpampanunot maun purein. Malaglenda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Napsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko takayat kuntagin na na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glenda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinagam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawin mo tayo na data tinagserserbyan na. Ikam kumamit ti gundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtindagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamad gayam lare barawk. Naimbag ang orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay Kate, agyaman akabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw kasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas lakagurgura na kami ni Nana Puring. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso jay asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na jay abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, kagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lare barok.
Na, apay akasla sa bali tiraman to'y masidala kay. Ay, saus. Apay anino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kanda ito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisin ako na yan. Ay, nabanugak arimwar. Magimasmat na ito asumanan. Sige, bangan ka lang, bakit? Ibusam na ita, taamangan no, mabanglas. Mayat titimpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan ano ko ma. Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamat inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ang talna ka man matpuring. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Nene. Aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Ha? Di munto mga min imbaga at agos no asino tinangtag iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatam tinaramid mo kanya. Ninanapuring da dyan, nanang. Napayan, hanyat mapaspasama kang kuana. Bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at araon? Kinamudan na, Luseng! Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapamadakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Bakit ti tiyan ko? Kalutluto lang gintad mi kada kayo, nana. Amang ano da sa bali akin nanyo? Ti kunamkit di, manggagamot at talaga ti inam, ginamudan nak. Sana manggagamot ti inak, nana. Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay ang paagas kini bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta, tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti ibagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga uluden kaayawain. Ita ka man langan. Pasensyakan lari barok. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga taguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo na niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidan mi kan kuana, tata. Di kalaagbain iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta, agruam day di Luseng. Agpaisuma nga minamang gagamod. Sana tila ipagpabasol mao. Di siguro kinan mo ang nabanglis amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kastangar aramidam. Idarumdak. Sanak amabutang, sangwak aida. Apaya kasta tilangam Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim. Kaya't mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam, pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga nakiti kasta alangam. Okay, aglaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Amang ano anya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa'y laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin na nakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kaslaad darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tang ipakita kan ni Luseng. Saanan, amangan no kumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat ti agpa-check up. Di ni Luseng langan ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin tang araw na mapanagpa-check up. Taamangan no anya dayjayan. O anya,
Kumusta ti pa nagpa-check up yaw? Ay, unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agag. Ngam di kamat agsao Apolos. Anya jay ko nam. Masikaw. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amatisikog mo. Pagkawananda ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya? No kasta. Agpasngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya lang ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad, gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, naditan. Aklunan tan atigasat ta anak mo. Sinalbagkit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa ila ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakal. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makaamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talat ta anak takit niya ron. Kasi may nangrunakit masikaw. Kasi na talaga. Pagan anom atulungan ti garanggandyang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapasngay ka, anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka daw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti Purwana. Luan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak. Umadayo kami iti anak ko. Anya? Papanan niyo ko ba? Kan pangalaan niyo ti kwarta abos-boson niya uno bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Eket nasayat nga rod ano kasta anak ka. Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasi ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan nyo nga raud. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo. Anyabatan anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumangamin, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon, ananang. Pasensya. Makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita ang anak ka. Di kan magsinubyan kan kuwana dan asawa na. Wen, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinubyan kan kuwana. Ne, apay akas lang na ulimag to'y balay. Itaman pa'y.
Naimbag tadakan puray. Apa, Ricardo? Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan na Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo na ito. Dahil tantumat kami kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga raw ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam ka iti papanawan ti anak ta. Kanti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Ah, papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Dahil jayak pala nga umiyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, baka mo ka mo titibiyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Macardo. Ngarot na nang. Nadamag ko apimanaw da Glenda na apaman ang nakapasngay. Di matatakardo. Agnanaad ka nun iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-may sa ni Puring dita. Wana na nang. Diyak mo't makit-kita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kun. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanangyagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat munday ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyang matkit day awan gurakan ka. Si kalaang matimang gurgurakan niya. Idi day ta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. Nawan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Cardo lakay, alamot na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang Glenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alaan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. Amangan mo't no na nakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Tatang! Nagaglinda anak ko. Anak! Apay, nagapgapuan nyo. Itay kami pa amang ururay kada kayo. Naggapo kami di bangkag anak ko. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, Glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina.
Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa dito'y. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak ti rason no apay apimanaw kayo iti apo ko, me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko, me, Pangaasim ko, ma. Well, nanang, kat agyaman nakmat, tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga ro iti balay kat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa at pamaysaklangan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat ita nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa bali amang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak ka. Alakastan, tigayin mo, Glenda. Alaga gayan ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang Biyana musical scoring Eli Palacio Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa.